Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Balik lagi di Boyik TV. Kali ini Bang Boy mau nyumet mercon lagi nih guys. Nah, di sini Bang Boy punya mercon ini nih. Mercon pretek, mercon ciu-ciu, terus mercon kobra nih guys. Oke, sekarang kita nyalakan mercon ciu-ciu dulu nih guys. Kita arahkan ke sana tuh guys. Tuh, oke. Langsung saja. Oke guys, berhitung guys. 1, 2, 3. Oh, nggak nyala guys. Oh, ini nggak nyala nih. Kenapa nih? Ada apa ini mercon ini? Wah, nggak nyala guys. Langsung saja kita lanjut yang satu lagi ya. Oke guys. Oke, kita lanjut yang ini nih guys. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Tuh guys, merconnya langsung ke situ tuh asapnya tuh guys. Wih, mantap. Sekali yang satu itu tidak nyala guys. Oke, kita lanjut mercon preteknya ya guys. Oke guys, nih merconnya guys. Oke, kita buka dulu guys. Nah, ini deh guys, kita sumet ya guys. 1, 2, 3. Kita lempar guys. Wih, mantap guys. Kita sumet lagi guys. Nih, 1, 2, 3. Wih, mantap guys. Kita sumet lagi guys. Nih, 1, 2, 3. Yeay, mantap guys. Sekarang kita sumet 3 ya guys. Oke, nih kita sumet 3 nih guys. 1, 2, 3. Wah, yang satu nggak nyala itu guys. Nanti kita sumet lagi, oke guys. Nih, tinggal sisa 3 tambah itu 1 jadi 4, oke guys. Nah, ini ada 4 nih guys. Nih, kita sumet semuanya guys. Oke, 1, 2. Aduh, bentar dulu guys. 1, 2, 3. Oke guys, sudah habis guys. Tinggal mercon kobranya ya. Oke, sekarang kita nyalakan yang kobranya. Oke guys, sekarang kita sumbetin guys. 1, 2, 3.
Oke, keren ya guys. Tuh, bukan sulap, bukan sihir guys. Sudah habis guys, kita somat lagi nih guys di sebelahnya ya. Panjang banget guys. Sampai roboh itu satu. Oke, kita sumet lagi guys di sini ya. 1, 2, 3. Oke guys, tuh. Wah, udah habis guys. Kita keluarkan lagi nih guys. Coba kita sumet semuanya nih. Oke, sebelah sini. Satu, 2, 3. Wah, gede banget guys. Wah, melilit dia. Kayak dia. Banyak banget guys. Udah, panjang banget itu. Panjang banget nih guys. Oke, sudah habis guys. Sudah habis merchantnya nih guys. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Nantikan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.